گزارش از یک دین به دین دیگر یا رویه دیگر انتخاب هر نفر می باشد. قانونگذاری جمهوری تاجیکستان این حالت را رد و یا محدود نمی سازد. درود بینندگان گرامی، به این موضوع پادکست یکم خود را که در دایره لایحه دین و جامعه آماده می شود پیشنهاد شما می گردانیم. در مهمانی ما مظفرپور ویرکان، عضو اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، معلم کلان کافدرای دینشناسی فاکولته فلسفه دانشگاه ملی تاجیکستان قرار دارند. شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. درباره گرویش از دین به دین دیگر سبب‌های گوناگون را میارند. به نظر شما چی سبب‌های یا عامل‌های هست که چنین حالت‌ها وجود دارد؟ درود بینندگان عزیز، وابسته به سوال شما میخوام همین را قید کنم که در جامعه های دموکراتی اصلا هم از روی قانونگذاری چخیلی شما قید کردید و هم از روی فرهنگ دنیوی که امروز در اکثر دولت های جهان حکمران هست، آزادی وجدان و آزادی اعتقاد کفالت داده شده است و بنابراین در همه جامعه های دنیوی انسان ها می توانند آزادانه و آگاهانه اعتقاد به این یا اون دین و عموما اعتقاد کردن یا نکردن خود را انتخاب کنند. ولی بعضا حالت‌های می شود که در جامعه های سنتی واکنش ها وابسته به تغییر دادن دین، اعتقاد، مذهب خیلی زیاد به نظر می رسد و البته سبب های تغییر دادن دین خیلی زیاد است و در هر یک حالت می تواند به طور گوناگون باشد. مثلا پیش از همه عاملی که اگر این انتخاب آگاهانه هست، این رسیدن به درکی همان معنای هست که انسانی که در یک دین هست اون دین طلبات معنوی او را قانع کردن نمیتواند و او شروع میکند به آموزش نظریه های گوناگون، دین های گوناگون و شاید در نتیجه این آموزش ها بعد کدام دینی را که به دل او، به ایمان او، به باور او نزدیکتر هست انتخاب میکند. خب مثلا سبب دیگر میتواند بحران هویت باشد یا اینکه در یک حالتی خلا قرار داشتن انسان، خالگی و محض همین وضعیت در برابر عامل‌های گوناگون دیگر سبب شد که در حدودهای سابق اتحاد شوروی تغییر دادن دین و اعتقاد و از یک دین به دین دیگر گذاشتن در سالهای اول، در مخصوصا 10 ساله اولی پاش خوردن اتحاد شوروی خیلی زیاد به نظر می رسید که از جمله ما هم شاهد آن هستیم و بسیار نفرهای واقعی را شخصا من میدانم که حتی از یک دین به چند دین دیگر تغییر دین کردن و امروزها یا در یکی از آنها باقی ماندند یا باز برگشتند به اون اعتقاد اولیه خودشون یا یگان عقیده بدینی رو پیش گرفتند. مثلا در کشورهای غربی آدمان اصلا اعتقاد دینی خود را آشکار نمیکنند. درباره پرسیدن که مثلا شما از کدام دین و رویه هستید از روی آداب نیست. اما چرا در جامعه مسلمانی میخواهند که در این باره آشکارا صحبت کنند؟ مثلا میخواهند که پرسند که تو از کدام دین هستی یا که کدام رویه را پیگیری میکنی؟ اولا موافق قانون جمهوری تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه دینی در ماده های 3 و 4 گفته شده است که هر کس آزاد هست درباره انتخاب و پیروی کردن و برگزار کردن مراسم های دینی اش یا اینکه عموما با یگان رویه یا اتحادیه دینی نپیوستن آن و مخصوصا قید کرده می شود در همین ماده 4 که هیچ یک نفر عهدهدار نیست درباره مناسبتش به دین به کسی حسابات دهد یا که معلومات دهد. ولی البته
дар ҷомеаҳое ки ба фикри ман суннатӣ ҳаст, яъне анъанавӣ ҳаст, бештари дарсади мардум пойбанди як дин ҳастанд ва инро тавре ки дар фарҳангшиносӣ мегӯянд такфарҳангӣ ё якфарҳангӣ бар хилофи бисёрфарҳангӣ мултикултурал. ва шояд сабабе ки масалан дар назди ҷомеа, дар байни ҷомеа пайравони динҳои дигар пайдо мешаванд ё ки фарқ мекунанд аз оне ки масалан маъмулӣ барои мардуми як ҳудуди муайян ҳаст, як давлати муайян, ва ин дигаргунӣ ба назари мардум шояд аҷиб ё ин ки ғайримаъмулӣ метавад ва бинобар ин бештар кӯшиш мекунанд аз паи фаҳмидани он шаванд ки ӯ дар кадом дин аст, дар кадом эътиқод аст, ҳатто дар кадом мазҳаб аст. Сабаби асосӣ ҳамин кам будани пайравони дину оинҳои дигар ва дар навбати худ якфарҳангӣ ва хай бо сабабҳои зиёда метавон инҷа номбар кард. Масалан мувофиқи талаботи ҳамон мусулмоние ки ҳаст, аз ҳамон китоби чоркитоб ки мардуми мо омӯхтанд, дини ту чист, пайғамбари ту кист, дар кадом мазҳаби ва ғайра, ин саволҳо барои мардуми мо як саволҳои маъмулие ҳаст ки мехоҳанд пурсанд ва муайян кунанд ки он ҳамсӯҳбати онҳо дар кадом мазҳаб асту, дар кадом ақида ҳасту. ба фикри ман ҳамин. Шумо диншинос ҳастед, мегуфтед ки ба фикри шумо пурсидани ҳамин чиз хуб аст ё ки баръакс? Агар аз нуқтаи назари динӣ ҳам гирем, ҳар як инсон худаш ҷавобгарӣ дорад барои эътиқодаш, барои интихоби он, ва пурсидани он на аз рӯи одоб аст ва беҳтар аст ки агар чӣ зарур медонад, худаш аз рӯи рафтору муносибат ё аз рӯи фарҳанги пӯшидани либосу дигар омилҳои гуногуне ки ҳаст метавонад маълум шавад ва агар зарур медонад, худаш дар ин бора ошкоро мегӯяд ва агар не, махсус пурсидану ё ки ҳатто ба монанди истинтоқ кардан ки дар кадом эътиқоду дар кадом мазҳаб ҳастӣ, аз рӯи одоб ва аз рӯи фарҳангу аз рӯи қонун ҳам дуруст нест. Ташаккури зиёд. Баъзеҳо фикр мекунанд ки аз дини ислом ба дигар дин гузаштан боиси вокунишҳои зиёд мегардад. Аммо дар асл динҳои дигар дар ин маврид чӣ гуна вокуниш мекунанд? Хоб, дуруст қайд кардед. Мо ки дар ҷомеаи мусулмонӣ зиндагӣ мекунем ва бештар барои мо ин чиз маълум аст, вале албатта ҳар як дин, динҳое ки аллакай пайравои зиёд доранду ҳамчун дини ҷаҳонӣ ҳатто ҳисобида мешаванд, ҳар кадоме аз инҳо худро ягона дини барҳақ ва ҳатто дар баъзе ҳолатҳо охирон дин ҳисоб мекунанд ва ҳеҷ як дин намехоҳад ки пайраваш аз он хориҷ шавад ва ӯ пайравонашро аз даст диҳад. Бинобар ин дар яҳудия ҳам, ҳарчанд ки яҳудия дини маҳдуди дохили худи як миллат ҳаст, вале баромадан аз он таъкид шудааст ки гуноҳ аст ва ҷазоҳои муайянро пешбинӣ кардааст. Дар дини масеҳият низ мо ҷустуҷӯ кардем умуман дар якҷоягӣ ҳам дар яҳудия ва ҳам дар масеҳӣ, дар худи китоби муқаддаси онҳо, яъне Библия, ки аҳди қадиму аҳди ҷадидро дар бар мегирад, ҳудуди қариб 100 оят ё суродаҳо дар бораи маҳз аз дин баромадан, хориҷ шудан гуфта шудааст. Яъне ба маъноҳои гуногуни ҳам гуноҳ доштан ва ҳам кори бад будан ва ҳам шоиста набудан ё ҷазо пешбинӣ шудан дар ин бора. Албатта онҳо низ вокуниш нишон медиҳанд, ҳам аз нуқтаи назари ақидатию таълимоти худи ҳамон дин ва ҳам аз нуқтаи назари
روحانیان و کسانی که در این باره حکم میکنند. مثلا در تاریخ مسیحیت در عصرهای میانه و تا امروز هم هست یک حکم نسبت کسانی که از دین خارج میشدند برآورده میشد و آن را مکتوب انافما میگفتند و موافق آن هرچند شاید که این جزای زیاد سخت هم نباشد یا برای به نظر ما امروز، لیکن در آن وقتها جزای سخت حساب میشد، از مال و ملکش محروم کردن و بدرقه کردن. یعنی خیلی که امروز به زبان مردم ما میگن رد معرکه میشد و همین چیز در اسلام نیز به همین معنا هست. وقتی که کسی از دین خارج میشود اینا با یک مفهومی ارتداد یا رده ifade میکنند و شخصی که از دین خارج شده است مرتد نامیده میشود. ولی برای شخصی که از دین خارج شد البته یک و یک باره به قضاوت و به برآوردن حکم یگان عمل انجام دادن درست نیست و شرط های هست موافق شریعت اسلام که شخصی که همین چیز را اعلان میکند باید که سالم عقل باشد، یعنی در عقل خودش باشد، نه در حالت دیوانگی یا مستی باشد و بعداً با او مهلت میدهند تا 3 روز که آیا از همین فکرش میگردد یا نه. و بعد البته نسبت به دیگر دین ها در اسلام جزای سختتر موافق مذهب های اسلامی پیش بینی شده است که تا به حکم قتل برای مردها 100%، برای زنها یا در خانه محکم کردن و اگر از پیش از مثلا به اجرا رساندن حکم قتل از فکرش برگردد بخشش هست، بخشیده می شود و هرچند گناه کبیره صادر کرده است امیدی، یعنی در شریعت اسلام باور دارند که امیدی بخشیده شدن آن هست. البته زبان دین زبان رمزی هست، زبان متن‌های دینی و آن را میتوان به طور گوناگون شرح و تفسیر داد. در رسانه‌ها مطلب‌هایی را هم خوردن ممکن است که از یک عائله مثلا پدر و مادر و همسر و فرزندان از چند دین و رویه هستند، یعنی که نماینده چند دین و رویه ها هستند. خب حتی دین پدر و فرزند، پدر و مادر از هم فرق میکنند. این شکل عائله ها چه پهلوهای مثبت و چه مشکلات داشته میتواند؟ واکنشی که در عائله نسبت به اعتقاد اعضایان عائله میشود از خودی اعضایان همان عائله به فکر من وابستگی دارد و شاید همان محیط عائله سازگار بوده است که برای گوناگون اندیشی شده است. همین حالتی که یک نفر فرزند آنها به دین دیگر گرویده است و برادر آنها به دین دیگر گرویده است و اکثرا کسانی در چنین عائله ها از بین چنین عائله های کسانی که مثلا به دین یا آیین های دیگر می روند به وایه می رسند که همون عائله به فکر من از ابتدا تحمل پذیر و واکنشی نسبتا ملایم داشته باشد به گوناگون اندیشی و برعکس آن حالتی که مثلا از یک عائله پیروان چند دین هستند و زندگی میکنند بیشتر به فکر من امروزها خطرناکتر در داخل اسلام به یک چند مذهب ها یا به مذهبی گرویدن بعضی از اعضایان عائله هست. چون که مثلا همچون کارشناس من در طول تجربه خود بسیار حالتهای از دلهای جنایتی را دیدیم که نفرانی که به همین گونه مذهب‌های غیر گرویدن، مذهب‌های غیر اسلامی و حتی به کشورهای دیگر برای جهاد رفتند، از آنجا به پدر و مادرشان دعوت‌ها فرستاده یا پدرشان را یا مادرشان را، یعنی نفری هست که دیگه وی با مسلمانی درست نمی‌بیاید و دعوت میکردند که پدرشان را
биё дар инҷо мо ба ту як зани мусулмон медиҳем, ё модарашро ҳатто ки талоқатро гир ва биё дар инҷа як шавҳари муъмину мусулмонот метем гуфта ҳамихе даъватҳо, яъне ба дараҷаи онҳоро мағзшӯӣ мекарданд ки муқаддастарин нафарони оила падар ё модарашонро даъват ба ҷудо кардан аз ҳам ва ҳамин гуна даъватҳо ҳатто мо дар таҷрибаи худ дидем. ба назари шумо одамон кай метавонанд моҳияти аслии таҳаммулпазириро дарк намоянд? моҳияти аслии таҳаммулпазирӣ аслан таҳаммулпазир будан, яъне ҳамл аз решаи ҳамл аст. таҳаммул бардошта тавонистан, яъне тобу тавони чизеро бардоштан аст. ва инҷо албатта бештар сатҳи фарҳангӣ, сатҳи донишҳои ҳам динӣ ва ҳам дунявӣ ва дуруст ба мардум фаҳмондани он ки масъули ақида ва амалу андешаи ҳар як кас худаш ҳаст, на каси дигар. ва дигар фикр мекунам зиёдтар кардани фазои гуногуни фарҳангӣ бошад ва дур намудани мардум аз хурофоту аз бегонапарастию бештар рӯ овардан ҳамчунин ба адабиёти пурғановати гузаштаи мо ки дар он мо унсурҳои хеле зиёди таҳаммулпазириро мебинем, махсусан дар фарҳанги ирфонӣ, адабиёти ирфонии мо, худи хайёму ҳофизу румию инҳо ҳама ашъорашон саросар таҳаммулпазирӣ ҳаст. ва агар аз нуқтаи назари динӣ гирем, албатта бештар ҷудо намудани эътиқоди динӣ ҳамчун як кори шахсӣ, фардӣ аз дигар муносибати равандҳои ҷамъиятӣ. агар ҳамин чизҳо дарк карда шавад аз ҷониби мардум, фикр мекунам сатҳи таҳаммулпазирии ҷомеа ва мардум болотар хоҳад рафт. ҳоло ба назар мерасад ки мавзӯи дин дар бархи ҳолатҳо ба мавзӯи рақами як мубаддал шудааст. ин равандро агар шумо ҳам эҳсос мекунед, яъне ки манзури мо дар ҷаҳон аст, ва ба назаратон боз чӣ қадар метавонад чунин равандҳо идома ёбад? серхаридор будани дину диндорӣ. хуб, албатта ина мо баъзан як мавзӯъ ҳаст, дин дар замони муосир. баъзан ба донишҷӯҳоям таъкид мекунем ки мо дар як вақте зиндагӣ мекардем ки дар даврони шӯравӣ идеологияи коммунистию атеизми ҷанговар буд ва дар он вақтҳо мегуфтанд ки дин як боқимондаи асри миёнагии хурофотӣ ҳаст ва функсияи худашро иҷро кардааст ва бо тараққӣ кардани ҷамъият, аз байн рафтани беадолатиҳою нобаробариҳою мушкилоти инсоният худ аз байн меравад. вале албатта бо пошхӯрдани иттиҳоди шӯравӣ ва вазъияте ки умуман дар ҷаҳон ҳаст, мо дидем ки ин мушкилоти инсонӣ ҳеҷ вақт ё ки то ҳанӯз на ин ки ҳал нашудааст, балки масъалаҳои мушкилоти глобалӣ бештару бештар шудааст. яъне бо дастёбии инсоният ба технологияҳои мутараққӣ, ба сатҳи баланди донишу илм ин масъалаҳоро ҳал кардан натавонист ва яке аз сабабҳои бештар рӯй овардан ба дин ин худаш талабот, мавҷуд будани талабот ба он аст. яъне оромбахшии рӯҳӣ, масъалаҳои тарс, нобоварӣ аз оянда, вазъи иқтисодӣ, яъне таъмин набудани инсон аз ҷиҳати маводи ғизоӣ, умуман иқтисодӣ, ҳамчунин бештару бештар шудани офатҳои табиӣ, ҳамаи ин ва ҳамчунин бояд қайд кард ки коҳиш ёфтани сатҳи саводу дониш низ яке аз сабабҳо ва ҳамаи ин чизҳоро мо дар ҷаҳони имрӯза мебинем. ва дар баробари ин метавон илова кард ки
гурӯҳҳои муайяни манфиатдор ҳам ҳастанд, ки мардум доим дар ҳамин банди дину диндорӣ боқӣ монанд ва ба воситаи ин идора кардани мардум, ба ягон самт равона кардан ва аз онҳо бардоштани манфиат хеле осонтар аст. ва ман фикр мекунам, ки то вақте ки ҳамин омилҳо, ҳамин воқеиятҳо дар ҷаҳон ҳастанд, талабот ба дину диндорӣ боқӣ хоҳад монд ва шояд ки муддатҳои зиёди дигар. хуб, барои суҳбати самимӣ якҷаҳон ташаккур мегем. Тамошобинони азиз ёдовар мешавем, ки дар меҳмонии мо қарор доштанд Музаффарпур Виркан, узви Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон, муаллими калони кафедраи диншиносии факултаи фалсафаи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон қарор доштанд. ба умеди таҳаммулпазирӣ миёни ҷомеа, то барномаҳои дигар тансиҳату хонобод бошед.